Reka duhere kuwitwa Kyle Walker. Kyle Walker nubwo twavugaga yuko ikipe ya Fenerbahce imushaka, ariko n'ikipe ya Everton yabyivanzemo. Ikipe ya Everton nayo iramushaka, iramukeneye cyane, witwa Kyle Walker. Kuko Kyle Walker mu ikipe ya Manchester City ntabwo afitemo umwanya sezitaha, kuko bamaze kuzana abandi bakinnyi, kandi ikindi bisa naho Guardiola arimo kugenda yegezayo abakinnyi bakuze ngo arebe yuko yatangira ubundi bushyashya, kugira ngo atangire ikiragano gishyashya. Nyine iki ngiki cyamaze kumuha umusaruro, rero bisa naho atakibakeneye, witwa Pep Guardiola. Ese ubundi biraza kugenda bite aramutse agiye mu ikipe ya Everton witwa Kyle Walker? Ese nta yandi makipe ahari ku buryo ashobora kuba yayerekezamo aho kugira ngo yerekeze mu ikipe ya Everton? Ese wowe wumva yuko uwitwa Kyle Walker nicyo gihe cyo kuba yajya mu ikipe ya Everton, cyangwa hari ahandi ubona ashobora kuba yajya agakina? Andi makuru ahari y'amatransferi, murabizi ko ikipe ya Leeds United yagarutse mu cyiciro cya mbere. Ikipe ya Leeds United rero yamaze gusinyisha umukinnyi witwa Jaka Bijo. Jaka Bijo ni umukinnyi wavuye mu ikipe ya Udinese, akaba yerekeje mu ikipe ya Leeds United kuri miliyoni 22 z'amayero, byose na Person Terms bamaze kubisoza. Agomba kuza gukora ikizamini cy'ubuzima mu ikipe ya Leeds United mu gihugu cy'Ubwongereza. Uwitwa Nico Williams ni umukinnyi w'ikipe ya Atletico Bilbao. Byamaze kuvugwa yuko, cyangwa se muri weekend, murabizi ko twavuye muri weekend, bivugwa yuko agomba kwerekeza mu ikipe ya Barcelona. Na n'ubu niko bikimeze, witwa Nico Williams agomba kwerekeza mu ikipe ya FC Barcelona. Florian Wirtz kuva mu ikipe ya Bayer Leverkusen, akaba yarasinye amasezerano yo kugeza muri 2030 mu ikipe ya Liverpool. Biri kuvugwa yuko agomba kuzakora ikizamini cy'ubuzima ku munsi wo kwa gatanu, akerekeza mu ikipe ya Liverpool. Ese Florian Wirtz, deal ya Florian Wirtz mwayibonye gute? Ese yarabaryoheye cyangwa amafaranga yaguzwe miliyoni 120 zirenga ntabwo amukwiriye? Muraza kuba mumbwira muri comment. Murabizi cyane yuko ikipe ya Atletico Madrid yari imaze igihe yifuza witwa Andre Robertson, ariko biri kuvuga yuko nanone bidakunze bazana uwitwa Lucas Digne akava mu ikipe ya Aston Villa. Lucas Digne muramuzi, akerekeza mu ikipe ya Atletico Madrid. Ese Lucas Digne na Andre Robertson ninde ubona ufite amahirwe yo kwerekeza mu ikipe ya Atletico Madrid? Ikipe ya Crystal Palace yamaze gusinyisha umuzamu witwa Walt Benitez. Aka kanya ni umukinnyi w'ikipe ya Crystal Palace, akaba aje nka free agent avuye mu ikipe ya PSV Eindhoven mu gihugu cy'Ubuholandi. Uyu ni umuzamu w'ikipe ya Crystal Palace bidasubirwaho. Uwitwa Eden Dzeko agomba uwitwa Eden Dzeko amaze gusinya amasezerano y'umwaka umwe mu ikipe ya Fiorentina, ariko aziyongeraho undi mwaka, bikaba bizamugeza muri 2027. Akaba azadahembwa miliyoni 1,500 buri mwaka mu ikipe ya Fiorentina. Rero agomba kuba ari umukinnyi w'ikipe ya Fiorentina kugira ngo aje gufatanya n'umutoza w'ikipe ya Fiorentina. Ese mwebwe uwitwa Eden Dzeko mubona yuko ikipe ya Fiorentina ari urwego rwe, cyangwa akagombye kwigira muri Saudi Arabia?
witwa Brahim Diaz mu ikipe ya Real Madrid agomba gusinya andi masezerano mashya mu ikipe ya Real Madrid. Witwa Thibaut Courtois mu ikipe ya Real Madrid nawe agomba kongera amasezerano y'umwaka umwe. Abo ni abakinnyi b'ikipe ya Real Madrid. Ikipe ya Arsenal nyuma y'uko iby'abataka binaniye ikaba imaze kujya ku mukinnyi witwa Nathan Collins w'ikipe ya Brentford. Ni umusenta back. Nathan Collins muramuzi cyane mu ikipe ya Brentford. Ikipe ya Arsenal nayo imaze gutangira kumuganiriza ngo irebe yuko yamutwara ikamwegukana. Ese niwe wari ukenewe mu ikipe ya Arsenal cyangwa hari ibindi byari bikenewe atari umudefenseur? Ngera muri comment. Hari ikindi kinyamakuru kirimo kuvuga yuko Arsenal yiteguye gutanga offer kuri Nico Williams, ikazajya imwishyura miliyoni 9 z'amayero ku mwaka cyangwa kuri sezo. Ubwo ibyo ngibyo ni ikipe ya Bayern Munich itabikozwaga. Barcelona yo ku kibazo cy'ubukungu nabyo birimo kuvuga yuko nayo nubwo imukeneye cyane ariko kubera Lamine Yamal Nico Williams akazaherekezamo cyangwa akazagabanya umushahara akazajya gukina ikipe ya Barcelona. Ariko amakuru hari nuko ikipe ya Arsenal ngo yiteguye kuba yaha uwitwa Nico Williams miliyoni 9 buri season kugira ngo azaze ayikinire sezo itaha. Ariko iyo mbona ahangaha bisa naho bitazakunda kuko uwitwa Nico Williams amakuru menshi arimo kumwerekeza mu ikipe ya FC Barcelona. Ikipe ya Semera irimo kwifuza uwitwa Alexander Zinchenko w'ikipe ya Arsenal, iramwifuza kuba yamugura. Ubwo no gutiza tukareba ese Arsenal yaza kumugurisha cyangwa n'ubundi yifitiye abandi bahari ku buryo barekura uwitwa Alexander Zinchenko, kuko mu minsi yashize twabonye yuko bamushaka no witwa Jacob Kivior, ariko uwitwa Alexander Zinchenko bisa naho ariwe ugomba kwerekeza mu ikipe ya AC Milan. Arsenal ku kijyanye no witwa Victor Gyökeres, Arsenal yamaze kubikuramo akarenge kubera yuko ikibazo cyavuye ahantu hameze gutya. Kivuye ahantu hitwa ngo Victor Gyökeres ntabwo arimo kumvikana n'ikipe ya Sporting. Arsenal ikavuga ngo why not basubira kuwitwa Benjamin Sesko, ariko nanone bikavuga yuko nanone miliyoni 85 zikabaka muri 90 Arsenal ititeguye kuzishyura uwitwa ikipe ya Leipzig kugira ngo barebe ko batwara uwitwa Benjamin Sesko. Tugeza tukareba Fabio Vieira agomba kugaruka mu ikipe ya Arsenal bidasubirwaho. Ole Watkins amakipe arimo kumushaka. Ole Watkins ikipe ya Arsenal kuvuga ngo irebe ko yamutwara, ariko aka kanya Arsenal focusinze kwitwa Benjamin Sesko. Lewis Skelly ikipe ya Real Madrid iramushaka, ariko bikuvugwa ko ikipe ya Arsenal igiye kumureba ko yamwongera amasezerano n'igihe kirekire, ariko ikipe ya Real Madrid irimo irashaka uwitwa Lewis Skelly. Mwibutsa ko ibi byose kubikugezaho no kubera iyitwa Winner Rwanda. Ni company nziza ya betting kandi ikorera mu mucyo, ariko nanone ikagushishikariza kuba niba utuje imyaka 18 ntabwo ugomba kuyijoininga, ariko niba uzi ko ufite imyaka 18 aho ngo biba bigaragaza yuko wemerewe gukora nayo. Yitwa Winner Rwanda. Winner Rwanda ni company zizajya kuri Google yawe wandikemo Winner Rwanda cyangwa se winner.com cyangwa se wandikemo winner.rawa, urahita uyibona, noneho wiyandikishe, noneho urebe uburyo ushobora kuba wakorera amafaranga kuri Winner Rwanda. Abantu mukunda akadeje karahari ka Aviator, ubwo no kujyaho ukamakinga sure yuko ushizeho ibiceri 200 kagera muri kabiri, kageza muri wodi ya kabiri, ugahita ukurayo ugakora ibiceri 400, washyira 500 kagera muri wodi ya kabiri ugakurayo 1000,
iyo ni Winner Rwanda. Uwitwa Thomas Partey ahawe igihembo cy'umukinnyi witwaye neza mu bakinnyi bakinira ikipe y'igihugu ya Ghana, akaba ari we wacyegukanye. Thomas Partey rero ikipe ya Ghana ikaba imuhaye, cyangwa se umukinnyi witwaye neza w'umunyagana nyine ukina ku mugabane w'Uburayi witwa Thomas Partey rero niwe bagihaye. Twamubwira ngo congratulations. Igihari rero aka kanya, reka turebe kuri ya gahunda yacu yo kureba babandi abakoresha Winner Rwanda. Reka tubarebere uko imikino irimo gukinwa ndetse n'iyarangiye, tubarebere kugira ngo bamenye niba amapari yabo yariye, kugira ngo natwe bare ko batugurira akantu. Niba ukoresha Winner Rwanda ukaba warateze kuri iyi mikino ngiye kukubwira, tega amatwi uyumve. Ese waba ubizi yuko Chelsea irimo gukina aka kanya? Tega amatwi rero wumve nkubwire uburyo Chelsea bimeze nuko bihagaze. Noneho murabizi ko uwitwa Cole Palmer yamaze guhinirwa nimero, arimo gukina n'ikipe irimo umuzamu witwa Hugo Lloris, muramuzi cyane mu kipe ya Tottenham, ni Umufaransa. Ubwo reka nze mbabwire updates zihari ku bakinnyi barimo gukina mu kipe ya Chelsea ndetse n'amakipe yakinye, mubwire resultat zavuyeyo. Niba wateze muri Winner Rwanda ubwo hite utwara ayawe. Ikipe ya Chelsea irimo gukina ikipe ya Los Angeles FC. Ku munota wa 34 Nicolas Jackson yatanze assist witwa Pedro Neto atsinda igitego cya mbere cya Chelsea. None aka kanya tukivugana aka kanya, no ku munota wa 80 Enzo Fernandez amaze guterekamo igitego cya kabiri cy'ikipe ya Chelsea. Ubwo bikaba ari ibitego bibiri ku busa bwa Los Angeles FC. Akandi kamace gahari ni akamace ka USM Alger n'ikipe ya Setif. Twayigarutseho ku makuru yatambutse. Setif ubusa ku busa na USM Alger. Yitwa Biskira ku munota wa 86 Kenkera yifitemo ibitego 2-1. None ibitego 2-1, ubwo akaba ari gutyo bimeze. Muribuka mu mikino ya gishuti ibihugu byakinaga imikino ya gishuti ariko by'abatenze imyaka 20, Afghanistan yatsinzwe na Turkmenistan yatsinze ibitego 4 itsinda Afghanistan y'abatenze imyaka 20. Tajikistan itsinda kuri penalty yitwa Uzbekistan, yatsinze penalty 4-2. Noneho yitwa Algeria y'abatenze imyaka 17 irakina n'iyitwa Tunisia y'abatenze imyaka 17. Ariko reka mbarebere iyi match niba itaratangira nze mbarebere. Algeria y'abatenze imyaka 17 irakina na Tunisia y'abatenze imyaka 17. Ubwo mu gikombe cy'isi cy'amakirebe duhereye mu rukerera, Palmeiras yanganyije n'ikipe ya FC Porto ubusa ku busa. Botafogo itsinda 2-1 itsinda ikipe yitwa Seattle Sounders. None aka kanya Chelsea ikaba ifite ibitego 2 ku busa ku munota 84 itsinda ikipe ya Los Angeles FC. Ikipe isanzwe ikinamo umuzamu witwa Hugo Lloris wavuye mu kipe ya Tottenham. Mu kanya gatoya yitwa Boca
cyangwa se Boca Juniors irakina n'ikipe yitwa Benfica yo mu gihugu ca Portugal. Akaba ari gutyo updates zimeze ku bijyanye n'imikino. Nabarebera noneho ku makipe ari gukine ku munsi w'ejo n'ubundi tuyasubiremo. Rero y'abatenje imyaka 21, makipe y'ibihugu ero y'abatenje imyaka 21, Ubufaransa burakina na Pologne, Georgia irakina na Portugal, Romania irakina na Slovakia, Espagne irakina n'Ubutaliyani. Noneho ero y'abatenje imyaka 17, Norvege irakina n'Ubuholandi, Ubudage burakina n'Ubwongereza. Ni ku munsi w'ejo wa kabiri. Okay, mu kanya gatoya nkuko twavugaga, Boca Juniors irakina n'ikipe ya Benfica, Flamengo irakina na Esperance de Tunis, Fluminense irakina na Dortmund, River Plate irakina n'iyitwa Urawa, Ulsan HD irakina n'iyitwa Mamelodi Sundowns. Aho ngaho ni mu kanya gato mu rucerera. Sekafa y'abagore muri Afrika, Tanzania irakina no Burundi, Kenya irakina na Uganda ku munsi w'ejo. Aho ngaho tuba turi kumwe cyane 5-5 n'iyitwa Winabet. Iyo mikino yose urayisanga muri Winabet, nanjye niho ndimo kuyireba. Ubwo rero nanjye reka ndebe ko nashyirayo agapari, ese ndashyiraho bitewe gashyira agapari, ariko namwe murebe ukuntu mwayikoresha kuko irizewe. Ntabwo ari nka za zindi ushyira amafaranga wamara gukora deposit ukayashaka ukayabura ukazongera kuyabona ku munsi we haje amasaha 24. Winabet ukora deposit amafaranga ukayasangaho ugahita ubetting. Ikintu ugomba kumenya kuri Winabet nuko matches zihari ubu ufite ubushobozi bwo kuba wakora amakipe arenze 20. Uti gute? Ushobora kuba wafata, wenda reka dufate urugero, ushobora gufata mu kanya ikipe yitwa Benfica ukayigura gutsinda cyangwa kunganya. Ushobora gufata iyitwa Flamengo ukaza kuyigura kwinjizanya n'ikipe ya Esperance de Tunis ukazigura kwinjizanya. Noneho Fluminense ukaza kuyigura yuko Dortmund ukayigura ko ibuze gutsinda Fluminense ibitego 2-1. Noneho River Plate ukayigura kunganya n'ikipe ya Urawa. Noneho Mamelodi Sundowns nayo ukayigura gutsinda ikipe yitwa Ulsan HD. Akaba ari gutyo bimeze muri Winabet. Gerageza urebe yuko byagenda neza cyane. Amahirwe masa, Winabet ikuri ku mutima, ibari ku mutima. Kandi ikindi mugomba kumenya ko noneho ifite promotion, kuko deposit yawe cyangwa se amafaranga ushyiraho ukabitsayo niyo aguha inyongera y'100%. So koresha Winabet hamwe n'imikino. Noneho tujye kwinjira no muri pre-season, murebe uburyo muryoherwa no gukorera amafaranga online. Byandi bakubwira ngo dore ukuntu bakora amafaranga online ngo ukaba umukire mu ijoro rimwe. Oya, korera amahirwe yawe, uvuga utanga nashoye ibiceri 200. Ikintu ugomba kumenya nuko imikino mwibutse yuko ari y'amahirwe. Barakubwira ngo kina mu rugero, ugomba kuba wujuje imyaka 18. Rero iyo bavuze ngo kina mu rugero, ntabwo ari ukuvuga ngo ibyo ufite byose ubigurishe ujye muri Winabet, ariko ukoresha Winabet Rwanda niyo igezweho ikugira n'inama uburyo ushobora kuba wakoresha amafaranga yawe apana gusesagura. Gukoresha amahirwe yawe ni byiza, ariko nanone ukabikoresha mu rugero. Utaza kureba ngo umwana ngo ashaka minerivare nawe guhita aya minerivare tuyashyirayo, cyangwa se ngo ujye kuyashakira kuri Winabet. Oya, ahubwo ikintu nakwizeza cyo ni ikintu kimwe. Niba landlord wawe arimo kubura ibyumweru 2 akakwishyuza amafaranga y'inzu, fata 5,000 uvuga uti aya ngaya na ya Winabet. Uvuga uti icyo nzi cyo ngomba gukora amafaranga 30,000 yo kwishyura. Wabyishizemo no gufata amakipe 3. Ukavuga uti ndafata amakipe 3, wenda
ugereranyije n'ukuntu uri buze gukora analyse yawe, kuko aka kanya nshobora kuba nakubwira gutya, ariko wenda ukareba analyse kuri Dortmund ukaba wayiterekaho ibiceri byawe, ahasigaye ukareba yuko utaza kubona amafaranga muri winner bet. Murakoze cyane, mbifurije kugubwa neza, kanda subscribe, ukande kunzogera na like ndetse na comment, komeze tubane.